okumbireba ne kukibo Middle East Consultants ako yetungiro mu rumo mu Dubai kata nense zinde zo mu Rubarabu na Njove Park Lodge bakwinira obuhereza burungi nka hotel services bino buraro burungi iwendengo zitari zimwe na zimwe bine na cottages nungi aha abagenyi babo barukuhumurira. Swift Safaris abantu bakahakira izina ryabondo manywa nabwo cyo baresere bus nsya bazaruguto rwishaka batahana bakora kamparambarara emgugu yawe nibagitwara rabusha cyone ine nibagitwara rabusha nabwo cyo iyo no kustama omotoka okegweze gerra oka mahurre go kushomagaru mpaka rukaya okegura kagonza ko no kegura basi zaba arimo kunaga kasasiro abakonda kitaba staff bazura uniform babanza beyanjura begamba o customer care guruguru nabwo cyabishaka mutungiro mugisha babasenikira basi nkina omukasheshe every 2 hours basi nebedi ishaka ne jamuhanda ho ne yamwana bakugenda ishaka Kampala ishaka tichikabaho nabwo icyo aba Swift Safaris nho batsi Middle East Consultants bariomba twarabana heru registration is going on milioni mwene choka ka milioni 3 mugende mwihandikise Njove Park Yard abantu bonka abine umwanya wanoza mweya tine kitariyo accommodation parties ibyo kuriya byona biriyo mbwenu ebugombe bahangire mu Uganda abantu batere bugombe ko kamwe mbere ngiro ku bushenyi nashanga ikigombe cyanshemeza nenda nkireta kumbireba nabashija bino ho busente bwabo nabashija babagiga tubusente bine sente bakakora ikigombe cya nabanti 15 bariyo mu 1.5 billion konke ikigombe cyawo bon families note ko kutuba omukazi no mushija bachirumu they have got the same account omwami no muchara account no mukugenda bambaza kutera omuntu nibagenda hamwe hati nareba ngo ikigombe cyo tukiruho konke bigombe byingi bino abashija bonka nabastama babaga bariya banywa abashija bonka bagenda umutoka nabatere mbi cyo kigombe kiba kitine future nkiza kurga mu rugambo abuka remember ne kigombe kirimo abashija bonka hatari muna nabakazu bonka so mpaza mwengambo nyingi konke kigombe cya couples ikigombe cya couples ne kihorere abantu kumindebere baheza batubona bayemeraho ndembaganira babiri abakaza nabo ndeba nimbashika mbaganira nahura nakegomba nabango ebigombe biturakore tubiteke mu family zitu tahizo kutamu family zitu ebigombe bitukuza kwaho abuka kumukuba ekigombe mu kirumu muri mu 1.5 billion 1.5 billion omukazi wa tarumu esentezo nzibazi ya risk yes 1.5 billion omukazi no warumu ibatarumu nkiba kitakwiza je muno so abantu nkaba kwa batahire nebetwara abukabara hamwe nabarya hamwe banywa hamwe baganira hamwe batiriho na kadanse bazana bona inisako nabwo cyo kibe cyo kureberaho abagiga bishakaba abakozere kigombe kibire cyo kureberaho cyatandaka kandi ningira ngo abantu abine bigombe nimwe mbyongere to improving tubiteke family zitu abukanizo tukorera nukwenko bireba iwe nabire wota okumbireba yabane kukibwo aba Middle East Consultants ako yetungiro mu rumo mu Dubai kata nense zinde zo mu Rubarabu na Njove Park Lodge bakwinira obuhereza burungi nka hotel services bino buraro burungi iwendengo zitari zimwe na zimwe bine na cottages nungi aha abagenyi babo barukuhumurira.